Bain vos ke wa mat wias ma ucak ke bel singa tikin terus kal bange Luhn jos ke wa ade akfashi malutu chio igong sette March ng Ligors 2020 siya kon we got yang ke kasinge vin dikaklanasyon lamalap ke asman sangon sungwe ko sinlong top na program in the web. That's it, the margin digne sano program in the web. Kaya tam na Luhn, you will get siya kaya gas lozan. Ako lang nakfashi maluto galan singer set financier daw West Coast singer. March ng Ligors 2020 Siya ba mo Insewowo mo Engan Tuhpanyuck. Ako sa kalamihan kong asuhan kading ka beneta. Ngawas pinan Kent, Washington. Ewo tamdal kolina. Sifac si mga desamdam kaya pa mo Insewowo mo Engan Tuhpanyuck. Dalong ya konsano Midweek ninda kading kanike. Howdy from Texas. Kaya tamday kolina. Malutot la ash ke Malachi dolu fasit kosh gesngal Luhn. Osma lang si download ye e-version ke Bible ke phone duman. Kumingan we kuye malutot chi makade lakan we gang. Malachi dolu fasit kosh gesngal Luhn. Makade samsam ke. Kaya siya litify ewo kolina kaya at mas lala kung puchak ye when we got the programa mas masla si kologas na ewo dam dahil unye nga mo damdo yuhorle akilen ma
spoyak mekuam dalalang si kasi agewon ne si dalalese ale fall na gibela alam mo ba kasi may sima de samam ko ikong pa may Insewowo may Engan lang gat Tuhpanyuck pero Kamlel Ruban Paulino from Kona kada tapan machelo list niten kumasya kum ucha ko ye anak yang apa ka 7 March lang ko 2020 Sifac mga de samam kaya ba may Insewowo may Engan lang gat Tuhpanyuck bangay may Sifac may kita may kite sima kada ikwe ke ka singa talong ya pun tapan kita shik anak yang apa kada samram ke buklan Malachi as kada sum ke sapta dole fasit kas visnga lo pada samram ke hoye ko Malachi ba met pala safla si mapala na sindalig din gat ne vin Israel na bel pa kada samram ke marit singa Malachi dole fasit kas visnga lo alay opspin balutut singa nakmenas ski ko minwigat ke gebesigat ndawat ke fasit kas visnga lo ba malutut da Yalong unyal sama bendo klasha they won't assume K feel right Sam from Kona they won't assume yung malam Jews mga kalimilagos login yangan alas sa akin utya klosa wikat ke malutut si mada ko din samsam kunne may Insewowo may Engan lang gat Tuhpanyuck Malachi tolu first it course na kis nga Luhn Kositala check na wiyak flat ye ngoslan met kol flat lashne keplan government no ay digni siya Allah ta kange kaya dignis Kewo, began. Let's say that my friend. Rakete isyo kewo nakmasakale mila state ya kumuchakyan Yalong ya kung tap na kadin kaya na wala masiluwa fakat daw Initial log in Arsh and Des Moines, Washington, Northfield and Kent. Urian, hey, umit na lang siya. Dahil si Lombanga yung tignisya na. Kayo po na launching card ko kung juga bigat.
Sige nga pala ako. Kailangan setup. Okay, alam mo. Sir, Sila ba yung Zoom na yan? Kayo mo na si Boss kayo nga. Lawalap ka nag-host din ngayon, tingin siya na pawiya ngayon. Dati nawala mga si Luho, akfas siya malutut siya mga asno. Malutut na siya lansing niya. Okay. They want you Narut, Eras. IPL akong ucha ko ya. Dati long ya ko, tapan ta ship. Baga klasa. Oleno off. Ewo. Marchland Luhn 2020. Gada samsam good. Insewowo ay Engan langat. Tuhpanyuck. Mamalutut sinam singing. Pinas people na doom. Gada som nake Malachi tolu pasit kos gesngal Luhn. Pero sigat ndawa kang ako nila ono. Kanin mo ko inda fala malutut singing galem. Ilona si was mawikat ke week na phone singe. Pada ako ka din kain akfashi pa malutut ke len lutuo. Daos nga lulutu fin lang silang kat. Ano message siya ka nga Oleno they will assume taking picture. They will see what's going on. Long si pain kong tamla Emerson. Ewan na lomo. Pain ko skewa. Akay kong tamla Emerson.
Sifac ke wan chiwas ke wa kade sam kun sivesing e Insewowo mai Engan lan gat Tuhpanyuck Malachi dolu fasit kos gesngal lo pada sam kun na check na nawo iplash ke ngain gain fasini nakade vlog kade kai siga din ko ye ke fasit kos ke pasingal lo Kasi pa ko negat Tekin be ka. ya be Be ka tim tawak. agala ay klamalap Ay, wala. Ikaw. yo na siyo wala siya tat kanila sa fakat estimate ada ko stinge amasya la sinne ko tingni na nga pas ki pelsinge ya tinfak mo in mo masam sa mga siya klapel ka din pro limit fakat kani estimate kat pro but kita kaksikin kum kat flat plus kat kaksikin inem kat kaksikin orela lom na sishmeta la mala ki man kayo katagani ki pelsinge ekin matlalal fungi inkan da kaya ni matayang nagkikaslom o shain tem la usha kat kaksikin kum kat flat plus kilang silom na sish la kum lang si kat met di kat lang si kom kat kalam ki o yan kayo masik ye matash kasik pelsinge ki pandemic si masikyak nge tasak talela na sish katin gain declare victory lan when gula si fan na natum lalda katangla mise molyak katangla mise katangla kalyak katangla magluk na kewa ine si na sish lalfungi la pange oya si makadin na kadin fungyang kikipelsinge naknas wikat ke malutut si makumakola na sish kikasingin may kitin na sish in lash ka ginya kana si unon madagake en madal mo ke fan na kat siyak sim ke kala mo gat ngan madal min patadi fresh mit fakeka kewa kadin kain fakeka slum fan na ke makomakia kulo na sin matwias na kewa ma tunin ke pelsinge pe nanak mas ke stam tanin cielos inakulan ke malutut si mo dashkene ken wan na tum Jesus Christ kat prain fakulo amen baik lamalap Mr. Frank Umash anak ko slienge Pangimet mas ki pelsinge ya tamasyo le asne ka ngati interest kalpa jas ki pelsinge ngan kain oirin bella kana sin but we aknen gas labe kadin mo kain modulate mo sam na ta jadila fuka metigi at kain dafula malutu chimsinge ngan pain ko usna kayo ma utya ki pelsinge we kata evine malala sum nanak manas met ko mayakin gigastan gata naknas wikat in sharia programa korela si kamenan pinakalimila abbreviation ge state makumashkya pela nga ko kunasin matluwiyak makostibit sila kenge
le Mr. Frank aluka ay ba dignisena Frank Bosch nge le Mr. Frank dignisena pela nga ko na siwo sin gasla gibel announcement afakat suang ke malutut mahasha ana ke damle shirlele taga pe wigat jang klomala pela siwo Klomalap tegen, klomalap singkat ki kalang lal, kat civil be arsyan ingin in civil be shaman ke gas lal, in civil be we non ka ke gas lal, in ka in mol kun gas lal ke pen singe in usung ya in ka in may aking anjem dan in CS, in may ak malala yela nanak toas lan in CS, ka in si pe si kosop ke fosek lan nanak clash ka magat kapri ke kataya na o yalan fela ma sila siya singkain ak kuluk yegat ak sangin yegat ka me o yama fela drana in line kat ke klomalap kimit kalan sa parulan lemgat katlalal fula pen singe pen wowo in naklam dan fela dan fel na gawa ki kasten kat ki pen singe en alalal fungi la moita gawa mo kuya kinaro yesine na banang may ngan lash oyana ki mas tava managa mataka ma paya pakuluklan elsa kuluklan na lemkat le furok na ke mawusi na banang kulo malap ke bel singe kat ngalang su Midweek en kaksigin kat ke klan lan ses na ke kulo malap tegi Sige nga mo mute. okay ngai mute le dam le shirle dignisena kom sam tare nga sang pela shel dam le shirle Kaya singkat, klomalap ki lash ko tsupe, osininga inak fashe, fakat kon alut luti lash ke gas lal, yining yung nanganrela buying love na suwas na kawa ma tunin be wikat ke kosing ngali na tamle zerle gashors na pinchak woyen wikom gen gumashwayan. Lumalap, when fact na napilona sil Lucy la finan ko siya pe mamo tamle limerson bashkek pe gasho sin kisete. Kaya kataya nga naranga kaya kalim ye lapan shuilash ekak saking god ke iwos ke arulos. Lumalap. yung alap dignisena look me faklo eurosan kat di lap dam le shirle lash ke remote area ngena dam shirle kum kain gasla ako fla unmute go with Dig instructor, ikaw, kayo mas may glonching kat, glonch was KRU Lewis. Nandali like bat lane lang nga. Yemen against the bat lang ang kulok. Nakasya gasho siya mamit longol dolgol mawala nga basin ang law ma'am. Naro even mo isas, they dash na mid na masya ang law man nga we go was siya. Kumbaga. alam mo kat bikiangan giban may get lao glog yung gas lang ganda bela gas situation loman tarilena klamalap ana ke ko was lipsilapsal tamle shirle weblal tignisena le Mr. Frank metiga de fashion meta maki akalemila fungat ace dutina me galem fancy matakasil tignisena tignisena ngan kila shakna shroom ke gatsum na ke buksila shamram kel Malachi kadin matawak ke ashma on gosh oracles on gosh akalemia fung pinashim dum mangsim tawak ke na siya ba kada sham gun ke malutu chewi ka ngaya tamle sholet ka wiga chang ke gadin ka investment ke na me ngan fak sifia win met setem singe ke march len long lagos 2020 kada sham ke sifia singe Insewowo may ngan lan God Tuhpanyuck na Mwe Read and Malachi tolu itkos ngis nga Luhn kadash ke buksifan na pa pangan mga dash ke Pangan. okay kahal na evine ko nga ngisi finashirum komin kan me flogun kat me nage ludise fo nga kadin kan sam kun
Mwe Academy on ko shell met pala Malachi nge. Ko na si magustang si faklakel met pala Malachi met tiget fast na met ke madutut ma ash yem dash misengyo. Ini sana. Kila malap tigin. Nga mo, dutisingan bagat Asil Tamlin Sir like Wednesday apa ya. Hauk. May akalim yon kosngan ba takosil Malachi ma pangan ma shipelal ma limbadan sa payal ma kaya nin ka no se maingen na yun talikadin siya nga rin pel. So masimate ngan bash ke Malachi siye first one ke ni may gosh na fact mo limgad a long say Israel. At luo el sabta sebe na on gosh ni ke sabta luo first year Kadelak si wasi met tol sa makofla di kiyo yelal. Na tolo el tako ak si wasi met lang na kaywa aşki sapta lugo fasingal na gisingal on gosh. Aka gosh pa kat el kat si wasi nanon ko lalo si was wangin si nanon ko si was na kay. Arshin Malachi lugo singal it gosh na ke sapta tolo fasi me gosh. Namasi aklime koshkan ngalal jumi baba taking just lalu tiga oye ko kadel bangon mo ito in aulia ashke sapta to the fason koshkan kesingal luo nagot ko siya lamasi akya koshkan on koshkan phone ke lutila ashke frede sapta to the fasingal to ni ke sapta akosh saplayan sapta sen kadel aksi wasi mo ito like shamjam so wala Pangan atin duti si makades lagi madutit sila. Lamala. Klomalap dignisena asfaklum ke mawon koshgen Mr. Frankie Belsinge na to ko de fal dawek ke fwasya git koshgen ke malutut senge na de fasta na met digoy ka si fwasnge fastna ke Belsim matamle sirle luchak na ke in wigatchang. Ona kulama laptegin ngalong si ako laki mtawa klasyo ngofle la in fashion met. Okay. Nansi ma falling and castraga ngatawi tapo taon chupun malutudan. Kulama lap. Excellent. Well, global lab ke Oslo was na kaywan kat kaksakin God. Kade sham ke as if as in main Insewowo main online God Tuhpanyuck. Na in Belgium at sham genge kat in Tulpanyuck akonyela. Met pala shik singin elba Malachi. Arch met pala singa ulit kos na phone na ba akademia kabugin pala singa ulit kos ke Old Testament ba asha. Kadina akademia na lang nakatash ke shapuk si fanna. Bakit siya naman Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel, pangan met pala fulet limegos, kabugin pala fulet limegos mat sham ke. Kadina le isamye. Na bugin pala singa uluo ma shishik ngan, kafutodo simlan ngan sapta kyan ba, Osea, Soel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi. Buksinga lubash ngan. Na nake aita ilalash kenge yetol fugo metigi justelan lema. Wangen may pala ka de jil pesang main dafa na sindalit nadal. Nakat ka pen galim kela el ne sang gaslal nge arula na yoklit ke ma sikya yorolos. Nage Old Testament bang afaknan gen New Testament John el subayak na ni Patmos na udakyagel idakyang armasi lengan liye ikek len en gasaulen liye nara el matawak ke revelation in reveal mamay dakyang na sila em dak sham na sin churches it gorfin and Asia Minor siya alena el nenek pe personality lan alulash misingya but church ma Bergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, Ephesus, churches it koshne, but John and John say, fakamo, samas lamaing. John sinamaliye ke Jesus Christ, el ship yak, we criminals luwa. Ikek la na siel,
elen liela orek malalma kadel banglolan we township akshukshuke gel mole at the wangenship eligil yelba met se maston met tamalu to the matena and wogike o yengal el music natural cause na bangan met palace na kinga ko musing akademia ke gospel ama nga ko met tol si ba musing na akademia pegelen in Pentecost mo ko singelem Jesus Christ elikie Europe kom nara nga kom fin foto do na irin God in pride na serin kisin siaksel ke kaisima ele maalikesta na siya fin mata ka yorol me ale oel na po erek malasha kat fast na met ke malutut sim singenge first Malachi tolu first it kos kat ndawekke kos oya na met matalos met diki kos na sham kendalik na din gatma de fokle aksiko so kiyakle digian itcheba sham kun fong la aspa shaluo ka sham kun fong ngana yok na sham kun la ka de long tang lan dalik na dalnge sham kun ke exodus tolu first year shaman kun la ka de long la los tang na ra sa pala deliver sigel Moses nakima sa sham ke fong ya wo yakin Moses sa gel John baptize in akalemila ash deliver siya taga in kain usina siya maul siya na pa John sulga kune pangantang si mga wuyak si mga ki compare na kaya si wuyak ngan wuyak ki siben kosla si wuyak ngan wuyakin sulga kan tagalan when kulosi fan na natin God siya John ma si van al go fly siyong falgal na kifalak lalain kapri pangan lapan aines silan elche matakangan na fact sige was sige fact la ko saben na met madalos meti ko wosya meseran so for lalaki masapla at the alien pia masapngan kadita ke exodus longol fastolo na ke singaulit kosh nikomesya na katsayak nikom rana sin katay na mashalala na pasom na ke nikom akmas nikum gosho nikum busabas pangan masam kudya ka maida kyang sil Moses ya aspe masap on fugo singal dolu da kyang besay kumkan ritim dawa ke exodus to go exodus longol fast na to come mudak simus the masap singal nga na upe ka din gali ara ke Paul el da el fakla ke latia fakla fakulan ngan finashir os nakatnenak na phone na karangan yan masap ngan na masinga kadinaran palang siya na faxing fakla siya for laligi masap log eliang folok na yuruk ang afa folok kot na yurus li condition si maudakang kadel pangun talik na dahil nga sa pala malakailan fak na silos folok na yuruk ang afa folok na yurus mana fishashe elos tafail alakail nakusiyak mekatin na narak takatin folokot na yurum pangan kisin siyak siya napakat sum na ki mayak kalem yelime kosma malakay lusiya masima tagang efak mo kadel pangon maeta inauliya nali ki alena takle wo malutuda tignisiyan al shanam gel John Baptist wong gel Jesus el taga baptize lalem na orek malandem mamatay si malang si fakin akay kat kipelsi nga kikat egen ne papa apang ki nga samram ngonol John Baptist nga ki baptize nga skewin mot kemasi nga Jesus el son na relasima with in fel in belsi nga fakla ga akipesyo mi fong kon fakangan el baptize siya wan bakluklok ka baptize siya kel skem mot kemasi nga pasha si takain ka saume taka uli asip tati tawiven lem bangan matal tangan fakin la fakya wala na ye kinga samram ki masinga akalan baba sika nesi insang reaffirmation na sindalik nato especially ki pelsinga galena arsanan makat na kanla tanga kisa kin in samram kin na kila lemel taka pasasi taka nakayel el vasomrarek malalo na pagkatas ke kadel pangon mo ita inauliya kadita la upele likke kesinge
Malachi tolu sistakluk ke ipsimet ke fossinge vakla ko saben na mit madalos mit tegia nake masima samsam gutne anen blanketiak na condemnation chima kaligi swenge tatchang na genge na masingen pa me disobedience lalos na sin kat ke kadeta ke de folkra lalos vinani cheba fasha neke Pelchima Malachi Samsang me likke singa sak na as Nara katkan fakun la fak academy la stubbornness lalosa alena kalem sikyak me sainai kominsum nage Exodus tol ngolu fasit kos nageya el akateye lapan likke ke ka wasilal dange Nara masi masumanja ki na ngepa sam kun yak nage ene na nauliak make sibefaka make los gasing alang sirik magan safashik kun gas mata si bang kalman safashik kun ba elo shon mati na vingat te dala me shon mati kat patat natin elos pulesha elos tena loeng na ke mama itak yang na si lusnge nara Malachi alena kalem kela history la losa alena kalik keke na pa kisin siyak si mataka pa na elose or of kamasin na pa fact mo inauliak nauliak singay pa gusto siltan ma ngar of kauliak singen na masim abujas ka din fact kaya pa well sige folokle na nagi di falgom tracy folokle lila me kumrela kumpaita la me kumrela nga kumita paita la me katorela na pangan fos singen na nga me metinga so na fos si akal kos nga manit kos na ge singa lupa na samram ke ngan gain flela pela pe Midweek ngan gasta na ge me bela na ge fos simit nge ko ndawa ken fos to kongan the Mr. Frank tingin siya na bela anjut juos ka travas na mit ke fos to kongan Global taking alla wo agadayan fara na gebelsinge kat alla na tawi petapan ke tako faka ke malutu singa alla na wo faka kan nike belsinge casual kan tako ngawi metango alla na poromo mo faka lo mo nge wo mata koin akye me malutu singa la mensi wo fakasi kat tapan Mwen si wo fakasi mwen ngan langat tapan le mwen ngan fakasi na bangan masih asyu kini langan kan tapan la takko masih na pana kung factoring fall na gibulan bela panang katawi with tapan la fakat mechi takong klomalap ke kumlay lagi den kasta pe okay may shamjam lacho klomalap digni siya na artifact Hal ginawan nat nga we kong ke nagibel singa fos it ko shanit si takongan pa nga long si share ke okay in fact mo follow na Europe nga fa follow na Europe na lo siat na ko der of ka bangan enter on siking dictionary na nga long ke kung fact nga nga read dia ukwe buti lo mana fos si takona si nga som so fact na James Ambush was Albush. In fact, going in. Causing kalag yang na yuring God, ay left up karanwot na yuruvos. All lapo was cause may kulub, aknas na siensios, cause may kusungkes. Nga mapangan, sito, stand out na sikin kan minister na sikin, kaya siya si Fenala, nga siya yekin, nga siya. Pilamalap. lo malap ki kasha lo san kewa kade rana fashtemit amajele kuma gasta Dingin Vinko. okay kal fashtemit Evaga audio laga wo. ala kalem Okay. Ngayon siya yak din siya dingin sila read deep sa medyo bosit ko siya. Namna sige read deep siya ako ke bosit ko siya. digni siya na siya siya pa Vosa ipsiak lo ke pasit kosyengan. Masige with Magalos. Okay.
se luo aba o sisag lubib se luo aba ngaritia gal ityosh fak mo o sa ebe na mit mata los met ligi ko was so Okay. for ki Kay mata mo, mo mo, and then di kasi alam ko lang, masya kita keeps ngayon, kung sin really for siya met lagi ngayon, so na Malachi actually na silos ke makuluk lalos. Na kung di, ke actually kung sabi naman mata lalos. Sige mo ko, iskub yang lagi force siya ngayon. Kada bela ko charm na, bang ako mata lalos rela. Or mo in the validate mo ito or ligi makatisa. Dali angle singan ke kahit got mo ito ki mo igufla or igufla to po kay wangin lang iba kita dash kaya onan excuse sigo onan scapegoat silash. Abang Malachi gets na ilkifak mas in town niya na naksingan mo. Bikum del min na metal was ngayon wangin lang was fak mo ol kalo na war of them talking. Nabal ilfiyalo siya galim gela makuluk was akfashim saying and diba na ito makuluk mo with metal was akfashim na bayan ako mag-uus fashion and ifin ko was fak mo mata ko yun with metal was ilos oyepe. Wala makuluk. Na bara vidang sila sa lecture line na get oye lalos kante te oye madon ka. Na nasib ko mo sinigikat we ask gaslan ka. Kada ba ka chora or kan jam sina. Kada baka ako climate madalash. Kada ke. Mega na ziktik kada siya ka. Na meka da zak ke mga. Confident the fact audio voices the shock the free ke mas tari ako min lutkut ke mga nipsi mga ke ulang ako min da kuntini nage sham lag kum miseng ya ke mga dash ke tigil ban kula kamala pamsirle ke banga special nga mo kadin takay ni ki mulutut ngayon mo phone si bakat sang sin matwias nge o shine time la o sa klamalap ke akta ya singan fosit kos bakat akaleming akta ya keng kada shuan ki fosit ko anda metligi kada lang si awla kasin goal in ka nak flat yash losma utjak neke in the comments pe yoros kadin gain me orek magun be nak kayagat orek magun la anash pe kisin siya ko la kumgan long at talaga so ye yok shupe sisin sisin at so nage paja kali ko jan ngasiak siwos ye fal simadin katashik na singat sinsiak si bangan katashik fgasi samsam gunyak kenge paip simet ngan na fakla kalem la tiana fal ako sorek katashik na sik na ko siya katashik ki kumfakya ke may sango siya tavo singa lowos na sham singe katndawak ke ipsimet nge na ke ngasiyak siwo siya fal siya mading katashik na singat masima anayin me bluntly stated nga anayin akademia kla Israel makuluk silos tatyang nagangay pa adela na mit pusha pasha na since ko kaya na mit pusha pasha na pa fact mo anayin milos sang na ke me orek malangata tena fal away intel pushela malangat na masinge tago inakademia la asla pasima God ilvakki vaslan Malakaya, ilvakki palama, pangan la pasima, Insewowo ke, in folokun yak yang kain, idak yang nasila. Na pangan church masne, na Israel nasiyak, pataga ki ipsiak lungan, na katkatashik nasyum fakya, na kadawra la fakya injuwas la masingen. Masing akademia makena kadin tala kelem kadel vakla mabangan na pangan proof sima elzang
Eda na sang may sang lalo saan na isam la matawag yan o yan sang me da katsam samram gi burn overing katsamram gi o yan may lo susi kise lalo na singat ge la kaosugo kasipsugo kawonsi ka mesima ta kain kise kin na singata na ra masika ta ko ensima church nge patachang na silo sa bakki fosya kalgosnge the oya silos relange the aktai kiela elusten a sang ma fonjima kadil banglalos elosin sang na siloski me sang la losa na bela nga shoot na siya Mr. Frank tigini sena finde koska ben me tafo nagi fosya to kongan men fosya ka skil dal daklena anain ma si fan na siya katash na mit bela si was global uptake okay enzima ngum takini ngai ta na ke ngai pa kisin siak suma ta ka katashi kum fuka na kisin siak singan ta na katashi kum fuka lem ka ten bo ke oya ma ka te tari nege ka tinu si mas ka pasla si ka tu si duwen ma ka so medel long si mas ma ta best na bana il chamram bin mas que fosse algo assim ele vai algos nasi aksi osia fal si medin katashik na singar kalum na tia na fal ago ozore katashik na si na osia katashik kom verkeer na die kat findet da den die la je fal ele osia katashik kom verkeer na zie vast wat er is. Confident man is in zijn mal. We gas ne me daga charam gin ke ma sin jal si mo na ke ma la te ko ke ma in hospital kum ta na yu ke ma in pressing kum kai no yang an na kai wa na ma ta si ne el da na ma mo kun ya pa pe sin ke o ya na no so no wa de pe sin la ele não sabia ele não faz quando vai passar o first na que olha não da benefit yok tigi mat na que wasa na kai no ye olha na que chama no nim katla koskata na ele se pla koskata como fica not directly se directly da que se é mais usando na burn na bana aqui isala leka ila Moses and Davos and Laren the likna the priest incarnate no yang na kewa na wala ka so law no when you change give bela like the clock kulama no malab Mr. Frank ale kasheng akataya si belongan in weng mamasha dignisena asme kasha ke fasinga algosh no malapigin that mo ala na packet laws ang galim nga siya ko sin tash na med ke posal ko siya ko tamle jale lang sa pas mala sang tapla gaw namu sirle gumken long how long tayo kam tayo phone no okay una ano kal sige na message really for salgos kaya ready for salgos kumin long siya yak na stack look clock una ngasiyak siwos ya fal siya mo din katashik na singat kalem la tiya na fal ako sorek katashik na sit nako siyak kat katashik ki kumfakya kemo sang siya dapat singa lows na pangas ko mama casting is that more rhetorical questions rhetorical questions pa kan kaya six ko siya ko mo asak top na ke kumita top na ke na il siya lang ko ku siya fa na ke katashik said let's really point siya ka sa amkin na pag six ko siya nga il siya selos online gumdi skip kumita loy na ke forces mo to ko and
Oh. So na force gas to mai to ko ngani usit top na ke even lo siya ngai. Kaya po me kata si kaya daw ron. Sige mo ko le even ba kay degi ko siya sila. Ko sir le kung ta kata si ninge. Ngai to suk lang kata si. O ngas ni ano kanla. Nangangay. Kumita le me ngaro ko lukan. Na kumangay sir group na kata si ninge. Nangangay. Kung kata si kaya. Na kung mus na kahit man siya, ang ngay na tangay. Pay, ilo nga mit katasik siya. Online ba, pangay atin, tiyo ay na, pangay lamay yan siyam sa kong minti, Malachi ba siyam ngayon? Iltafo po siya yung God. Nag-asing ay God omniscient, kalmiya pa, God itama na kayo. Now God hindi managawa lo sa elangan na actually na sales na balsiyak le kung wasi mo katasik ninge nangagi dialogue le me topos ke postia singan ngayon pangadin rhetorical questions kisinsiyak singan kisinsiyak si kadil to le lo ito top na kyan ba nang ikaw ba lang weng top to kayo alos me and now we should actually come with readers. Kalme mam da read here. In matang okay. Messi be mat teacher ngai siya vat sin card. Again sin card. Ko fa ko galim. Alikalim. Elosita Milo sarangan. Elosita attitude lalos. Kedel disrespect imama fakit na silos ngan. Ay losaran na del nikun. Na the rap cut. Wait, because sa fact masingan. Ito ko. Wala ka ba't lagi singal ta. Fact na masingan. May kat mutawa special lang Read it was liptika sel sipuk ma kat metalal fungia. Anak atin nga sumutay take. Tanga encourage kat kepel singa mayen. Lifti ka sila ka na siya kun Exodus. Pange o iya makatil ki. Balik na tayo ngayon kain. Meta ka na yuron. Aro kasi akfalet lalos na siya. Taka ba na siya. Lifti ka sa mulit coach. Pastol ngo nakitol ngo lugi at chamram kin. Mas nga fact la. Men ipsi sa flake was singe ngan ridi ke was alko singe fact mo. Ke may sang siya for singaw laws. Panganan siya nga ridi mas singe. Siya for singaw in fact na kay wakian finne wit kafukunjak malon lemkat. Na pastol ngo sige lifti ka ngol lit ko sa kang Met seven lang si Filpa mola katay na sin mainge elene na mole ke mol ma aqua ki na ke last lagi percent longo. Kahs sago in maston ko so mana singa na ke wa malan lemkat. Bel sima oikya ko so masako aksinga na ke wa emana sin lemkat. Ngakya kalemila tikat paurela formula singa sang si da was skill na singat. Mapaya balak kalemye. Na fosya singa kada shoang na keda kosya tawu sipo na get fast na meta na damo siya le katsumge was singa na kum take over from there. Ma fosya bakla si sel nga on focus na kayo mayan matan bel singin na fon katashik na si. Na bana mga fakya ba keshipen katashik lalos nge ara kursiya ki sel nga batati fin temple IFLos ke shipen los tena sang la pafal sin sang supporti ministry lang gata. Na flow not pel na siwas. Panay mga fakir po sakya. Kage usin kasta kain mo balance kat ke wasam ram ke mange. Wala gum exercise matay. Okay, pel na siwas. Glomalat tikin. Okay, kasta. Alana kalim fosia singe el sumon be alla kalim da me
Messi Scrum Winjak. Na sale na singe da na fresh na kayo. Therefore, market kat bukuin katashik ni. Kat katashik na singlem kat for kya. Taka ni ke koi ye pe na lasha. Komli masima kat mata fact mo mit kalal fungi se mit kalim ke oye lan kata. Mit kalim ke fact na lem kat la. Nga lem kat lo siye kat lem ta. Okay. Na masing akit tangalyan singe inda ka in akalim na sitkumla nga kung bushepe ki kaksa ka taka na yorosho. As na pen sing ako me sham ne kaksak singet ka na ois ka kaksak niya ka with faka ka kat mana in the good English sike table pool table singan pange taka sugat na kat kola hinsum na lang. Kola hinsum na Insewowo fallen na inis glory and honor na kayo pahingan masima esum na yola. Mayin game daw kaya nga ako tamalan share the technicena katita na kat mouthpiece silang lingga. Lamala. Mana ko mataka kiten tafong kita mo kuy ay pa daw yelal Malachi mange. Malachi masyadong directly na silos tina sang sugar coat ya malos kilongo. Ilos fact malim ka dito sapkod na silos in fact. Nakikasin ta ko na si kumising ke oyel at finvel singa ke ngakum ta gani kalam ke ya ngakum dia pusela pe glory and honor fin ngakum dia rekise burn offering na me kat katash ki lem kat ke me kat istalan lem kat ya me kat katash ki meta ke niki fact lasha me kat istat glory and in the kaksikin kat na level singa decreasing ang masingan daga yan. Ese deserve masingan yung kasagin yan. Dahil kula malap, pangan marsir ka, finsakin kala yung mga lalong ngon mo lang lang ka, tayo kesa na siske wain kalim ke, masyam-sam las me, o yan nagawa magatfak lang yung gawin kasagin yung kat ke. Dahil kula malap, Hindi mo si makas lang in fact mo amen. Nga fact kula malap to si alam ni si Frankie fact si Luhn. Nga kominte fung yang lagi kaksaklan mo ita na siya. Kingalip sila ang bakla glory ang mga singkat. Nga kominte esla. Ramo ita nan ka mo matakaki kaka me oyela shivena. Lamalap ki akda ya faksi longan. In akas magin ya pena singa in deputati na fe. Lamalap. Tamle siya leting ni siya na. Dit is afspraak dat met van som. Kahit naman na kakulon sila nga si alamat ko, siya lahat na lang nga si Kahs. Shuwe, naman na kayo rekluman. Ta, possible siyam ganyan nala. Anon ko ki possible fact mo. Kotash ke possible ba Siye on force na kayo mayin matan pensingin of magkatashok na si. Kipel na kayo mga 3D gas lala kapaya pala na kufas mo na sish. Naifin nga akong si penaplakin lang akong stereotypes la siya. Si tapos nga la siya. Napangan siya nga papatati na fish na kishipin kat siya ako. Mga panangan and nga iskema. It's plain and simple. It's written black and white panan ngait mga na me ekiteo na may nga na ngay po me kiteo for kya. Ati na ininoin ay nag-element friend pa. Ati na ininoin money. Mo kayo na actually money siya dapat ngayon ke income la siya na actually pa yung matariti spend time all ke gas lalo at least something percent ke in 24 hours. What is 10% of your 24 hours? Parang masi man and takot ala lutiya ke cham los ngan gani ke yok na ke vaccine ngan ngamin de or
Nash ke se nga te nash ke Insewowo lan lembat. Ang marsyo ko. Lamala. Yung malapit ni Sena, kundi maasingi sipe na yok si pamalutu jinga daga na seshke. But sham ke plan si dafa singa nagi sang mamat nginorani. Na kung fact la masipiya nga nagi indaga nagi kalan sapo kapen na inwangin le may taxia kamangan kat kapen sang nagi o yan nagi wang makat sangin tawi siya punurek malangat. Kadingkan lo ang nagemayan masing ake iskamalutu jinga ba Handan we isin siya ma magkaslan gata de kan flok na yod busya mata ka na sitke malutu siya makatash kaya ngayon anag factual le minister Frank Beckham daw yan nga kapun malutu siya kaya ka na siya kisap na iya tanga ke we isin siya ma taka ke ma fos siya olela na siya kaya men ay selvak magkaslan gata kan flok na yod busya adam siya le anag yung akalimia Wasingal vale nagasingal lo malam mamatid ka changa isla mangat lalfung mo kade di syong ya le yok pe ma ingom finash me faklum ke ya na kum tafla ka fash na ka tawi kum ke Muna digin, mas may glonsin ka, naglon na suwas ke arulo was in the saukla in and all say, lokan ba kan awas si Vasto, nage ko aslo wasan pa ng alek gasheng makatash ke o. Gulo ke may fact nagaywa, mas ngagi fact ke keden loing nage maluto. Ali yok shibe, le keden isla kalmiye sige pa long ngayon nakacham kin kum kat fin loing le. Shikasha makadil sang sin din tinani siya ngay. Iltina sang mama ilust ko tikan chike for example, kung that abstract, mama, if you sang mama lang, hindi non gang. Na idelo ko flash skill na le pie la pasilo sa skin. Na il sang mo shikasha material things, mama ilos kan gali kan bala. Na siye katashik lalos kan siyan pa nunak lalosan. If in fact mama ilos kan gali na ke may sang fasken naklalosan. Isso não precisa ler ninguém. Ele fact na mama ilos kan chiqueia, mas ele tole baka masi kung kanangay. Vintawas yung magpa vin lapan man vin bangay sheep shubok na tu. Kasi ulit tayo siya na masubok na tu. Ele tem back man naklalosan aske. May level back ke medole. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks it. Mama kat non ka bel na kayo nga bagalam ke oyelas. Oro ke melakal sam ngil sang mama ilos ko shikeye kon kalye mo when le excuse talos manage even bange das we sikle even bange kad melakal vancelos nakuluk lo sa an pakadel kashak ke Namasing lustikan kalye, di kan pasala, di kan liyan nakuluk-lalosan. Taka kalim ke may reaching akalim yan naklalosan, para kalim ke ma-oy-lalosan. Nanaklasa, it manifest, nag-actions, mama katliya, mama may na kandi, katsipa na kandi, na bayan na, nanaklas may tao, paisang bakit non kaya kaya naklas of bagalam ke actions lash na baro sifos ke bible ng fat mo kaya the action in the action may in action lash of the pakalim ke makatorela makat fact lao na inflo ko lagi may reach ma ko sham nga tingin sa element friend na kum taken na ke for years singan pa may siya nga on Fayos ke mayin madonvel saying na phone katashik na sik na bagda sa in kiden kalam gile may asil ram gun but eden na kiden show na ke for singaul wisin na phone lapan si dava singaul
Lowes na nien full mind temple the in boss may mga way shikeye ekuse valie king I guess la window in kashaw e kuya na forward kain mauna kayewa in na yolya na kung regional fan na fan na Bible law kung bilayan na pangin si fan na ke Bible law makat palit lang ako El Shaddai ka Yahweh ka Lamb God elvak moshgeya pangapel si fan na ke Bible law elvak moshgeya test me gigas English test me test me if I will open the windows of heaven kaya ba lang katashit lo saan may saying ay patat na veyos ta shock to kung shigeya lang siya ble kat gas lot shigeya e kupita valie woyen main se was may patat na veyos sama wengin ma e yolya mama anyo ngani ko sa nanak na shaman lem kat ngayon il masimit il point il tina wish you wash lang kay ngamot ko mo ngalieta il tina il was ko sen na fact oyen katashik sila lusun kat kan message sermon na phone so kat kan di katashik kan di sharing na kada kan tafong lo nag lemon friendly fact ngayon kada kan tafong mo ngoy talo na baglu ko ngawo ko kada kan tabong le inangin long lon kada nga ba Insewowo yan may ne for may nga ba fact lao na pala nga ba Insewowo kaya likina kinangin lame god flat na ba mayin na kayo sikle kishibin lame god wana lenyo kat sige din zum live stream na mo min fung mi na kufla na mo fung da ko got successfully connected. Namo nga we kulon si Facebook. Namo siya was actually siya le. Dig interest ko lang mo. Dig kulon si Facebook. Kulon si God. Na ro ali sila Facebook le. Ali sila Facebook le na pay. Ki casual God ki long God. Panang ko in layla mga sikya. Na bel po Scott pe. God may ito, ilusin naman ko nila, God aspect yung yes nga. Mayin, lang mo di Israel, nga doon di Israel, siya Malachi Shamsham, good na selos, simusikle, na si kuumitlal mong imising iyo. Ifo ka ako yung saan mapolil fact lang, aspect akal yung Bible masimula. Siya akal yung ulang mata ko, akal yung ulang mata ngayon pa, akal luo, masimitan pa, ilos kosla. May talik na wala din ka at ilos kosla. Pangakal sila ka na selos. Na kasi, akal siya akluhan pa, kadil pa akong kasi matpalo, matinggalensap na akin siya wala pa, ilsangon matal na selos. Na nasip ko mo siya matalal po yung mising, maakal sila ka na si kum pa, ngon matal onin metse katiye nak den siya kosla may ne fo may ngon matal pa yung na aklin ye oyen toy na din kat ka may ka dalik na din kat may say mo in galib gila pang may singo mana din kat na baro katkan sa mo mulutut siya Malachi Shamkin na sila ni Shay naki oyen lo si vena mabe na sikko Mabe na si kum, kden kasin landmet troke pa palo, kasin kasha makadil sang sin metse, kden kalkalak, may tan ko fluctuation ko. Men tiye fan na met po, got no fon na fotodole, to shock to, kishipin long lang lalan kat, il kasha kat, Fallisla. Entret tola kaya ngan parki long lang God. So once man nato, bisa mulyak na sa pay mo ngon madalin da awla pata akfon nila to din God missing. Na faxing iya pa got meta got pinegin met call si katin ace
Faklan may ito, interaction was sikat. May yin, got na phone na kat tewo. Got na phone na nage, women friend the back, didn't cool your flag flash on. If you think I see bebe na, ngan lem the leg pen na. Kato belo, ngay si na nga bang na mo, makadil akin siya uli gen, iya gen, mga siya na rin, siya matafong len na nakangan. Mananak na dafong lesi. Nara, God may ito, inandiksyon na, iskaslan God, actual Malachi, siya makadil sang nasil, dahil dafong na siya lagi siya, na assume lagi pa pala, nga kung yelo tao sin, hit po ko mga lof, God, ang po ko mga. God matasang din mo siya ingin. Mayin nga kung pinfolok, nga kung pinakos, kasi na naman God, friyakin pa pala ngayon, maulak ko mo, halin siya wo. Bayile, may daga fungul, may tse. Bayile, challenges. Skimod ko, if you went in challenges, skimod kumiyale sa parige mo nga along sim da quote fact sila Brady Gorbek sila New England Patriots nga Super Bowl med lime ko malal on top of the world Kahs abash manilal bags supermodel say managawa na siya. Madali lang ngayon is all that life has. Fast giving lame God ilash, lame cheese ilash role. Bange sang, bange void, bange all Allah sila may tay kafu malut kafu ni shoot malos aske an malos ngayon na kapana ngayon may damadang mon kan labo long lang sila God. Na vinne wangin mga shirosh, kachat pa na katfon lagi modin yon. Katfon lagi long lang God. Kat finne te aglin yagin nashon may da finne mema casting contentment. Kat pimata Insewowo ke mas makadalasin na siya. Sinfal lagi laban live ng ila. Sinfal lagi panglan God na siya. Nakadetim dahil ya. Na yung charm can see that was going kung vi learned na ashma tolu kemolan might say ma confusion asish in bang molan might say kung vi learned na ti tolu time, treasure, and talent time bellan might say yokshibe the reason I back there aulong lagos ke lensi kung pinsang sita ba singa uli pa, aulong lagos 10% ka aulong lagos pa, auluob nilang ngaul. Go 2.4. If in time, may kikilin siya kung sisla auluob, flolang na singkat, kung laking man siya o. Na siya pa talent. Skills mo dapat na siya man. Kung may tone siya, kung may art siya, kung may ito kasi siya, kung may talent mo siya man. Kung follow ka nang siya dapat siya, matawag ka na singkat, kung vlogging siya o. Na masap na siya pa, siya ang kinyakip, pa treasure. Kung may cash up lang might siya. Kung follow ka nang siya dapat siya na singkat, kung may vlogging le, siya dapat siya kung follow ka nang 90% kasi siya dapat siya ngayon katle akin siya dan yangin mo masikat na siya na oro nga fact maingin sang in I guess maginyekot I guess maginyekot ke gaslan God la kumpin if in kasam kun ke week tarya go week learning asom la kumpin elya kun bayan siya naman naslal mong iloman na kumsang makum liya mafalan kumin masangkin siyom na form na mga sigresensin ko na pa kidente megas price na kaya kidente kumanda ka kaskas ko siya sige ano fall na din kidente sang bakit may sang na so
Tao. Come sono piatti? Allora. Perché? Premo perché? Finco. Allora, che si chiama poi allora. Che si può sang bang fakan? Perché allora poi si chiama, non è gas ma così. Da fact, no, allora mo non lei no. Oh, So poi Gas poi non mi si of qui che si mas. Limited data banks. Look, but it's in a pre 71, It's post 71. So, facts ako pa, may song lo man, time, treasure, talent. Kung finas alin lom gawin na siya mga, sang mafal, na kung pro na singkat na akyokki at lalong iloman. May sang gumisang, kung finisang dalas, wala pong ilakat, timakas madalas nga. Kakta po madalas nga. Lefal na siyum, at kinamadalas nga. Sang kikaling gasling toli. Na kuminbot ka fit mga proportionate may sang lash. Kita alila kaya ko pero nakaewa. Kat nasang sila ng ultimakers, buto katlen sa 1,000 silash. Sige mo ko, sa long lang ka, da para katwidi ka, manlid ka week nila, kadil katsuwas. Siya ma-fact, siya matingin sa ram dun ke Puklan Malachi. Ya kadil ka may rendere, may naman ko suwas. Ilo dole me ashirasha. Ila usi fall na ke mama ashirasha. Now, give matulong time, treasure, talent. Katulungan na singkat. If you limit pa rin kung pinaalala ka, saan makum Insewowo kaya? Kung mablagin na Insewowo. Na first naman nag-post single siya-singan. For single siya-singan, il-samdram nila kung ilos pinsang siya dapat singa, nakalme pa 90% palolangan. Na for single siya-singan actually nila, kanila liyeng 90%. Ilusin Insewowo kaya nga. For single siya ito ay nga. Ngayon ba diya lila which susukin ka na usla, sen na sunowasan, maying email kreplowasan, rockra ke fako. Nga na maton fel na kayo wala pangon gawos, may Insewowo, may fel suwasa, siya Enwowo in Matawe. Now, finloan na ke fosikal singa luwas yung kanta na samsam kun kumpisang siya dapat singa that's 10%, kanya ba 90% sa balolangan. 90% siya katleak Insewowo in mo walang masikat na ke. Na oro, kikat nasikum ko din established siya in nanak usman nanakun in mowil kun actually mowil kun maayong kita mablagin ba Insewowo. Pangay akadaya na ke for seekers to get single Luhn. Malalung ila lois sa samsam lasha, the shock to, may fin shock, may proy lasha pa. Gaslan got, may fakit in manalaklak kum, kidin madakun ni proy kun, kidin mamul kun. Mayin, kaat ilden na mayin, nga kumpay na. Kaat ilden na kum, nga kumpay na kaat. Na payan kadinag din flia mala siya, fast to good lame cut. Min kadal dahil na cut pa niya na kata. Kung finil na may siya, kung fast to good may siya. Diba na ikla na kimolas na singkata. Kadinag na cut pa din, kadinag din akos. Akos may saplal, masaplal, ako yagwalyak lal. Kadinag maplagin may siya. Aglasin cut, kay was kagawa. They just call Mr. Frank, they can say, I have a viewer slash, and ako pala diye siya, ito siya, wala the local lang got, ilan akin siya, uya kuwas ke, wake, akostin, ke local lang loos, ke mawupa sa school sa fashe. Sa mga kayo, we palakin, hindi ka ba nakusin proy bekesh, ke makadash kaya. They can just call, they can say, limit Frank, pangay, masuk na may kunakan siya ngayon, ngay flow at pela na siwas. Kamalap tamal chirle, gulo ke kung akata lakalem Engan diye kapos yung naging malutut siya ngayon,
Pela nga kaganasin mo tuyas ka napakat pray kali Mr. Frank technician na pela nga kaganasiwas. Tekin aşkıcın siyakta ka? Ngandi Katfinka insum na gamit, en mars, katfinka insum na gamit na nga fakla besi gasa idin. Kommer nga fak kum del fa postmasingen, men det står då samsam laka. Wana. Kaya tablan sörle. Atte med samsam löle se. Wait, got dito. Pwede Baligalan ka. Klomalla. Akta yasilan tablan sörle nga. El nekkatle. El nekkatle kadalla na Engan kun. Kat mekasse kuffon. Du kunne lutina sig kat kain mawala kat met kuffon ke masin. As kasase el fakla nga ke welal ke. Nga ke welal ke kasase ngan nga sibe flogo na ke siebe kasama lorena nga welal beke. Na homelan da na samsam la taka el fak mo wo faksla nge. Long mamma ta fak na siu ma induti ko mo. Bella sa ona kiten rashma limited time lashke air time lasha na bana ngalla mo archeral gas ngila ti alla na fakla met na gawa ti met na kay wa palmin na kaya ti met na kay wide varita nga metra masingan makima eni na inas backup chilal gi kastan kan ke pa pala inda ko pana na ke John sie akos fosse metel faklan el channel testol spirit. Now, so most of the nata shkriwa masinan. 1 John 4, 1 John 4:1. Katsum na gangan read ke gas ko tayo. Na, in fact mo, met kawak self club, ko sintiya lalal fungi, met na kayo masibyan na fact mo ash ngon lan kat jiralos. Ako sin shikelos Konek la ngon yorolos an masin kat me katie. Lie. Na pangan kalmen masitam len serlen fakngan. When nga kom fingat taganim da ke ngon che mail vak mo pas yoros missing in aksiwasikat. Nga kum tagani kalem kenge. Na ngon la siya connected. Il effect na katis confirmation ke. Sikyak pelpos. El samsam ke fos singa namo tekin isa na samsam ke fos confirmation bang tekin treskal samsam ke ngawel samsam kat the form na samsam ke masi fan na panang ti halla na katli la machigan kol katla na ke o ngaya kat na porong na siwol ao submit na sin met kol la sa ta shak ta met wala ramas kudu ke laran Nga ko menin na met Christian ma bold. Nga ko menin na met Christian ma stand firm gigastan God. Na ba na fi nga ko te kalem gigastan God na mo kite ka in puenya kla na ke o ngai. Maninge na masi kat ta ni ta pa. Met palace ta pa pellalos pa nge. Fakat klan mo ita koines molo. Mega cham ke fakat klan kita mo ita. Fakat case molo. Fak mama ito long si long. Fak mama ito fall na kimolo. Siya nga no yung makita ko yung ace katlan kilang silon limgat na siya. Masya akli nga kiwi kong share kaya nga ilda ka kasigat ke generous keepers yung il chanram kun ke luo korin. Luo korin yeah. On gosin fak mo. Isam la wet siya yung kuya fite po if ako siya ni mapo. Na oye sila siya ilda ko validate facts mata ko mo saan mo akong comfortable kyan saan main siyo mikekla na kyan na may sensin siya aspect yung masin may nga kung kan create main siya fall na ki talasi na nga sa plakang tipal matalasi flia talal may ko siya diye Nanga proida pangan main siya fako. Kata mo ita isang na esam katin masya. Katin masya wangan na pa your role. Tapos akin sang kayo mas your role. Na ifo kayo nas your role. Kat pushela mga filia mo
Kaltari nga sang masing tashik may sang na kisen tashin ke saruma katashik na ke kofa pangi oya loko ngatte fact met nga fact oya mangamta process ya de validate ya mga kal pangi may sikat kisen riyo na may sikat na sik nga sik baklen kayo nga met tight se na nga tui ne mi singe nga so na tight na nga aklen elya foko nga ito nga tiara na panang na takana si kumke nga kumin generously give ka lang si Insewowo in sang fin nga kum ko Florida 110 man masap kunyak si katinorela si pang fin nga ti ko in 110 kisap kunyak masikeya usi maingen ta inas be mo pos ke enit full ma Finati ka nila 110, nakasun na ke offering si main siya. Insewowo na relangan. Manilfak mael siya yukuya fite po, ila ko siya ni po. Na lem ka til Insewowo ke el siya Insewowo in sang. Na type siya kay lan na an. Man numbers will never lie, will never tell you a different story. Fidin main 110. Nafak mo siya Nanga pangafaktarya. May alak kaya fiya na ke oye singan ngan kain talaya laliki sang laka talaya laliki builds laka mo pangan mo nga kain na creative na ke or good idea or alright naman na economy si pangasak na te. Simple mathematics pa ta kana si ngalay ngala kitin kalam lak ke met nga kain so ka Messi tava singaul Messi tava siya lonlongol mangan fuses. Fingap tatlega nga siyak sila na ilalas mat ko awa. Kal sin siyak sa bat kan tamlel. Na flewat ngan wi kya nga sun na liye. Okay. Liye tangat ngan wi. Kos Kal gulaman lat. Luhn gulo. Gulo Nekolina. Nakikisin siya ngakan tumugtekin ka si mamleda mga iti makia kikiyot vashnamet gadlut ngena usatam la usangena okay well if you mange kulina para asam gin tito luwe talent treasure time para masini kumentiliya ki ba the shop ngamo kung ang talent treasure time in bata pok lag sinsiyak silongan. Sinsiyak siya nga, kin pa nga faithful ki si dapat siya olge treasure. Na ang at din na sa ang nag-proy. Korit Bible. Na friyak sinsiyak siya na pok lang get triple T. Time, treasure, talent. Kung wala matulungan, mas kalaklas mo ito pa. Sa shop to, masi limit Frank back, ang agiging diction na usin mo na naklas. Kasi ba naklas, kaya rin pa ngayon mo excuse silas. Na masi yok siya pa, inaslon mo itsingan lemkat. Ano yok siya masingan? Kung pinsang siya dapat siya, ulom, o aspel lang kuminggas ako mga, ay fal, mga singo. Naliks na kanawas lang doon siyan may tsingan. May yan, let me in fact before singa katil long siya sa mga Engan in song. God loves a cheerful giver. Hindi ang nagimanim ko yun. God loves a cheerful giver. Nagime time, treasure, talent. Kung pinlan na matulungan bagay mo ulan mo itsi, bangan yok tulungan mo ulan mo itsi. Na, kung pinsang siya dapat siya, yung katil gatsuwas siya, ilakin siya mo yung foul na kaya, laban akos ten loman. Na, kung da read Bible, kung da pro, nakubilangan na, kung lang gasin ka, kung kumita ka makalisa ako. Simot ko yung luwangan, kung pinta read Bible, ako pinta read Bible, lalo pa nga nakataya. Lalo pa nga mawul ko gasan ka. Nakapit yung pro, halo pa nga long sin ka. Nga kan kaya pag-uusla.
mga sila din mga tabloid singka. Pita kita bokla. Ashpak Lewis insan gaseng top set laga. Alam mo itong Ano flow. saan take it go. Basta met mo nga. Lang Alam mo kung siya. Alam mo kung siya to shop to. Kita ka lang kung siya nga may fossil. Fossil di ba mo usin na phone. Kasi nga kung isang tubog ka na phone. Usin na phone no pansita mo siya. Na fikat ka to, bukas lang tingin siya na 3 T's. Treasure, time, and talent. Mga islang yun nasa tablet sir. Baka may sa tablet sir. Yung tablet sir. Mali Kamnal din along. Natin na meeting, natin na walang mga meeting. Mo di malak, ba't mo yung Bible lang? Wait, tala siya isa connect to siya na. Natin dito ko yan. Saan siya ko yan? Ang tablet sir take interest ko. No phone. Ella mo, usi na phone na pansin tayo sa na fikat ko ki 3 T's na phone na tala. Na phone na treasure. Na phone na time. Na bata tablet sir na pokla. Ito fikala men or everything at the read. Finat the fellowship in them God. Long lang kasi ko tama na mo na pa may teaching I'm sorry. Tingnan siya na. Hello ba love Mr. Frank? Tingnan siya na. Sila ngayon. May matulo 3 T's, time, treasure, and what? Na talent na pile yamin na fact mo mga connect pa yan. Alam mo. In cash lang na kasi siya sukungan ba gas lalo, shipping gas lalo ko. Kung dahil fact labi na top cam na ba nga sumsuk la may force may falling sang atol la fact lows na may to on gosh post long CL fact mo. Pana kung dahil fact nga treasure where your heart is or where your treasure is where your heart is. And mo tayin mo sa close sa shwe non goes on the way. Nara got fin akos na kitay na ki culinary siya man na got itay laf kaya ka dinakos tin magigaslan God. Nara en mama sa clash shwe non ka siya shpewe. Not vinakos tin nagigaslan God. Nagada ako sa Engan reading mo akyok ye ako sa lasha. Kaya nga di ako singa na pangan nga falling tapok la siyak silungan. So I would say yes. Kung mininagan ako min ready kaslan ka din ko in suit may Insewowo na sim. And naging fact nga. Sige ready life ka. Lai usot may Insewowo. Il pa fact mo sige ya. Dahil ko lang malapan, mga sure ka. Lang malapit siya. Kami fax kaya, metigat kali program la siya. Kaya rin dilawin kasi may matagal sam nga tikin. Okay. Nakilalos ki aslalo zan be. Okay. Ask the fact mga lial na wala na in purong upe. Kung gangat po siya, kami po si. Among kum na bakain po. Okay, kasi bangan. Injivil sang persen kulolash, Montgomery, Alabama ba eh? Kaya malutut na wo. JJ Aloka, Jesus is a game changer indeed. Sri KFS, kulo kaksikin kat game del, Arlena informative apoyer malututa, kulo malap. Masing Manasum, Mr. Frank, Gulo, Brother Frank, our name Dalan, Melan, Luna Jonas, Amen, Gulo, Lemon Frank, na Masi Limerson pumasingin, actually kitin pa. Akan gasil, siya kaya kingasok sinsiyak sa koloma, sir. Naman siya, labang gasim suga? Pangan. Kulong wala, Mr. Emerson,
Somebody's not hearing you. Akşirketin na may song. Aw, kay global lang. Wo beta kaluman layman. Aw, gagag pa yun. Wuto kaluman. Global lang. Well, Masil, Banchin Siaksima, Kawos to Boklak, Launching got Kawos, Klogik Sin Siaksingan. Masil to Kongan Marol, Tamla Tulin na Jonas, Amen. Lomalab Kigaslan got, Kade Ace Missing Euros. Amatop Singer Malash, Stak Lux Vem Singer ba, may Insewowo, and may Engan got Tuhpanyuck. Na nila may pala lang kadak kalimye pangay maritan na pangay kata sisaklog sunatari Erlinda iso si Vilpegulo ke melutlut wowo ngakain wigo sindu tige Emerson Dolenshu amen kat enina in falayak simply akalin magulo clash yung danlem kat sigalan in turn our backs na give forgiveness sin God, our only way na kifulok clash na yun God. Katashi clash mataka kinanakin rap clash, kimainsewolan fela, in which eko flan na masayla repetition lash na ki ulilalan God ki wala na from time to come. Masing manchum na Mr. Frank, matakaw run, langa to langa. Nakalme lang ay klakyak light ngal siya lit ngal ungo lay ngena. Ngadal si Banaptat namin Charlie Sifac ko. Kaya nabangan Charlie should ba sinakin diya kaya wo glog feel long gas slow. Glog malam si Osma sim ngale me sinasish kalin ketchie la sa wikat ke malutuda. Ngamo Wala sim tor. Tor bange mata kaya baso. Tor bina. Okay. Well, kailangan malab. Kolina, klo. Tolan, na. Kale Arsenal. Masing malak. Nilak kali milang pizza si Bella. Ngao. Parang ako saksa kailangan malab. Hindi ko pizza si Bella. Si Bella. Katalong mga pizza si Bella. Buti isa lang siguro kung TH. Katip ko Bella. Ito ka nalang magigingin na. Pero sing ko na ruban, lemon ruban. Ayan na. Kula malap ki kubos daga wika to ye ko. Pangay kata. Magulan sin gatla kadrek magin pella sa yeneng kain. Fin ne vakla fo silu ke malutuda. Ikadin kain ay tay leke kashikat ke alena me usipe nasik ngan ka faksilan gat ne sikeya na fin panang e masi fanail kiske gat ke elei kesla me kademo me kya min pata di fes ki gat ak fasyo yesinge ya kattigan dasano stimulus sing bange stimulus sima guarantee ba kalemiyak ne masing makawilji Arang aku lah malap ke kadash ke fana ke patching ya amasile ko me ka technology room me kali ke unsugwa ko kya kada pro limit kom equip na ke of kya Lekin ngas ke phone diga na malum. Okay. Kaya nga sang ta when wangin makada sang na unsugwa go sigat na nga office na patching nga kada kali ya na flow note ni Timoens Mr. Frank Karikat, wala si Brian Kalia, ngan makain ako la school ngayon sa Kalia program la siya. Dahil finash malala yung room, ang Kalia kasi Brian. Comments sa duo. Announcement ito pa, usikal lubalash ke Seattle Time, nage Mr. Frank malumbalan duo, panggumbalo, pide ka ito mga. Usikal luo. Singalo. Ash service metligi ba? Pasilal basta Herbert. Kaya pwede. Yeah. Regarding basta Herbert in Delagas Malalosa. Finish with kaya ana si
alu langse delegas ben got social distancing ingena akalamin na siya kadin gain kasi komge ipsingan in gain me las ka gain faka kluman yenengengo pel na usi ke faka ka bange yenengengo Urek magin technology maasha Glomala ngashwo basta moral tena shugul lagi lain itu para ngama kita tarifnya na top pada kisi pelmo mafia message na return maasha saya comments lo da Yeah, Niglify. oh ash comments do beto well Bolinalo ka. Manalo ka, we Fashmid. Lekek na boy langay ngena pangan kumli masingan malam si Sifac Long si we Factor na malap ye kaswala na lang God elusi na si ekom Then Frank malap samsam lum nga remind me of my basta Hurricane great yeah. alla na patlang Tama liya, hindi ko din liya. also nga actually din elge kita remind basta lo mo so we alu Super Champions League basta fellowship your all yalla na wo nga ngan ke si belong la kom Arsenal Colina kuloma lam zingat ke me seu loman kadin nagtantagin ta fala seu la sa kastan gat kuloge ko makil nen singana kuloma lat tarilena Well, finish afla mana ke wa tamlel serle ashkas lo ya yurun ko main na inak fashiya ngafa proile ke pellasho Luhn Frank una nga kinat gasalal golina minute da mo ilal alusilal dal in Texas lomsilal dal molila alusilal dal na basta sila dal enjoyer ilal le fugo ke clients up ke iti ngamo golina gulda maila ilos cash pastas in that the church leadership wow dal de fugo ke clients up asum de kasi gali lang dala. Demen immersion. Takaluman alna. Wo ba takaluman? Kyle. Lemon immersion glo. Kat prior sa announcement lala your room. Tigin fin balance sa flat. Hawo malab Tafaw sa tututang. Nakunas wiya ke belsinga kat tagani prior. Mayors Rowney got Luhn Lom says ko and Kadashwa Gebelsing got Makati top a lilakten Esan Sinlim got in Gangash that Karin that Kimaing and the Giva. I got Pro Gebelsing Lomalam Sum Tamlan Serle, taking Tresca call at Lom Nake Eka Matakis Yalal Tamlan Serle and Nigga Belsing. Tardan Amalap taking, not Pro Belsing. Kulomalam Sum Baba kum kat Kalan Alash kum kat Kalanglana. Kung bago tayo na siya sin belo na kayo. Kulo malam siya may Kahs mo makumesi na siya. Kahs na siya mista na siya. Kaya Kahs mo lum. Makumakiyam tanin siya na kayo wan sisin siya kaya. Babam dali los na gawa mo porong ngayak kaya Kahs lum siya nga kaya kasi nga. Layla na siya kidan rik magan ngon wawalo minisyong yan ka. Kade ismay nga na kayo kade fash na mit kaya ka makumfuliyam tanin siya. Callum makumesi na siya sin ton falges. Again, kita fashion with a customing going. Soon, corners na kayo mamayin na porong alat peki custom. Kat kulo malam sum gamit clans of arulom. Kat kulo malam sum na kelos sa masupe ki custom depensing. Lela na siya kating fashion met. Engan kin mayin na kayo. Filia may galan fela na kayo na to. Elalal fila kum karangan mayin. Kulo malam sum ki mayin na kayo. Kat proy met lash foto na yarosh. Listigi kat karangan on this young wo. Mayin na kayo karangan kat wo. Kat lalal fila. Kinin si just mitlaw nga proy. Amen. Amen, amen. Gamalap Mr. Frank. Malap. Okay. Angan Nakalas nagibelsing ki mamakatas kaya. Kilo malap singat ki me. Aslo was in we got.
Pangayon sa kuha sila lukat. Tenarela Flyers ya namu sila. Alright, mo lumalap.